hariho inshuro yeshagama erigozi yabaye bibi kandi akabereza kimwe bakaba bari kwera. Kankusime Mukama Yesu ahabwe imbabazi zawe okunyozaho ebibi byona nejo shagama yawe obumwambuzo abambirwe hamwe nayo wahamusharaba kuyarebira tejo nshuro yaikiriza yajunwa. Kankusime Mukama Yesu ahabwe imbabazi zawe okunyozyaho ebibi byona nejo shagama yawe. Iwe mwana gw'entama Yesu itwe twena ntukuhimbisa ahabwe ejo shagama yawe eyo buguzi bwingi. Kankusime Mukama Yesu ahabwe imbabazi zawe okunyozyaho ebibi byona nejo shagama yawe. Eriagumei na manigona hago kweze mitima yaitu no kuchungura bantu bona habari kujesiga. Kankusime Mukama Yesu ahabwe imbabazi zawe okunyozyaho ebibi byona nejo shagama yawe okwihobuna kwikiriza kandi nkarebe ejo shagama nturani nkusingiza Yesu habwa rukundo yawe. Kankusime Mukama Yesu ahabwe imbabazi zawe okunyozyaho ebibi byona nejo shagama yawe. Kankusime Mukama Yesu ahabwe imbabazi zawe okunyozyaho ebibi byona nejo shagama yawe.